70. godine prošlog stoljeća. Posljednja dekada Titova života. Jugoslavenska tajna služba likvidirala je političke emigrante. Bruno Bušića, Josipa Senića, Stipu Mikulića i Dani Šarcu bila je namijenjena ista sudba, pogubljenje bez suđenja. Hercegovac, član Hrvatskog revolucionarnog bratstva, Šarac je možda bio i najfanatičniji neprijatelj jugoslavenskog komunističkog režima. Među inim, u Njemačkoj je osuđen za pripremu podmetanja bombe na Beogradskom željezničkom kolodvoru 68. Nakon robije, iz Francuske je nastavio s revolucionarnim radom, ili terorizmom, kako se uzme. Sredinom 1975. godine UDBA-in agent Oskar dojavio je centrali u Zagrebu da Šarac u Jugoslaviji priprema nove diverzije. U isto vrijeme u Splitu je uhićeno 2 Šarčevih suradnika s minama u automobilu. Jedan od njih, izložen torturi, nazvao je Šarca u Pariz i s njim dogovorio razgovor. UDBA je tako znala gdje i kada treba Šarcu pripremiti zasjedu. Ovdje na broju 101 u ulici Saint-Charles, samo 1000 metara od Eiffelovog tornja, atentatori su u Šarca ispalili 22 hica. I potkraj života, ostario, bolestan Josip Broz je obsesivno proučavao obavještajne izvještaje. Prema iskazu visokog dužnosnika UDBA-e kojim raspolažemo, Tito je osobno odobravao likvidacije emigranata. 17. srpnja 75. Savezni sekretar za unutrašnje poslove, narodni heroj, partizanski general Franjo Herljević, inače Hrvat iz Tuzle. Da. Šta je, Franjo? Opet ti bez najave. Sedi. Hvala, druže Tito. Evo, što je tako hitno? Pa evo, došao sam da ti lično javim dobru vijest. Naši su u Parizu riješili pitanje Šarca. Kako riješili kad nema ništa u ovom jutarnjem izvještaju? Ma nema 20 minuta kako su naši u Parizu riješili stvar. Njegovo tijelo još vjerojatno nije dopremljeno na patologiju. Napunili ga s 20 metaka. Ali nekoliko sati poslije, eto opet Herljevića. Kakve volje? Druže predsjedniče, opet je došao drug Herljević. Ma neka uđe, za njega su moja vrata uvijek otvorena. U redu. Druže Tito. Kaži, Franjo, šta si pokisao? Ajde, još te sedneš. Druže Tito, ima jedan problem. Koji? Ne znam kako da kažem. Znaš, problem je... Ajde, kaži već jednom, bogati. Dane Šarac ipak nije riješen. A ti si mi kazao da je fasovo 20 metaka. Fasovo je, druže Tito, ali majku mu njegovu nekim čudom preživio. Druže Tito, izvini. Svojom djecom sam se mogao zakljati da je stvar riješena. Spreman sam da snosim posljedice za ovu nastalu situaciju. Sjedi. Moj Franjo, tako je to u životu. Neki puta čovjek mora da omane, pa ne može svaki puta bogati da bude uspješno. Ajde, zapali jednu cigaru sa mnom. Hvala, druže Tito.
Dane Šarac od posljedica atentata ostao je nepokretan, ovisan o tuđoj skrbi. Ipak nadživjet će Herljevića 4 godine, a Tita više od 2 desetljeća. Četvrtog svibnja 80. godine umro je Josip Broz Tito. Mnogi su povjerovali da dolaze bolji, demokratski dani. Takva procjena pokazala se pogrešnom. Vrlo rigorozne mjere prema svim mogućim pokušajima opozicije da nađe, slobodno možemo reći, svoju šansu. U domovini novi val represije. Franjo Tuđman, Titov general koji će nekoliko godina kasnije povesti Hrvatsku prema samostalnosti, drugi je put nakon Hrvatskog proljeća dospio iza rešetaka. Sada na 3 godine. Krimen, kontrarevolucionarna, neprijateljska propaganda. I Marko Veselica ponovno je u zatvoru. Isti krimen kao i Tuđman, ali je dobio 11 godina. Ipak, bit će pušten sredinom 86. godine. Zahvaljujući ovim intervencijama svjetskim, a došlo je do jedne liberalizacije u Savezu komunista Jugoslavije, je najprije Vrhovni sud skinio kaznu sa 11 na 7, a onda sam dobio 21 mjesec amnestije od strane Sabora i vrha Hrvatske države na čelu sa Anđelkom Runjićem, jel? Novi val represije i nad iseljeništvom. Cilj stabilizirati Jugoslaviju. I poslije Tita, Tito. Oni su mogli organizirati sudske procese u Jugoslaviji disidentima, međutim oni nisu bili u stanju pokrenuti sudske procese izvan Jugoslavije političkim emigrantima, jer nisu uspjeli dovoljno argumentirano animirati vlasti zemalja useljenja da se ti sudski procesi vode vani, niti pokušaj Jugoslavije da se izvrši ekstradicija. Vani mi je preostalo jedino da terorističkim metodama onemoguće djelovanje hrvatske političke emigracije, u čemu nisu uspjeli. Kao prva žrtva postitovskog državnog terora pašće švicarski HRB-ovac Stanko Nižić. Prilikom jednog posjeta Francuskoj nakratko je interniran i osumnjičan, ali nikad optužen za pripremu atentata na Tita. Živio je u Cirihu i radio na recepciji u ovom hotelu. Tu je i ubijen. Za njegovo ubojstvo pripreman je suradnik UDBE, Mihajlo Paulus. Međutim, švicarska policija ga je uhitila u ovom hotelu prije izvršenja zadatka. 2 mjeseca kasnije UDBA je u Cirih poslala drugog agenta. Bio je to profesionalni ubojica, angažiran u riječkoj uspostavi UDBA. Hotel Kindli, večernji sati 24. kolovoza 81. Zašto suha šljiva? Zašto koštica? Analitičari u tom ne vide neku dublju simboliku. Htio je pred svojima ispasti frajer, a sušeno je voće pak kupio i jeo kako bi djelovao ležernije. Nova meta, Antun Kostić, Slavonski Brod. Nesvršeni student teologije. U glavnom gradu Bavarske radio je kao skladištar i igrao nogomet za niže razrednu Kroaciju. Anton Kostić je bio moj najbolji prijatelj. Zajedno smo išli u školu, zajedno smo prebjegli, zajedno smo došli u Njemačku, zajedno smo živjeli i dijelili smo dobro i zlo. Kostić je kao HRB-ovac vodio dvostruki život. Malo je tko od kolega s posla ili suigrača znao da je bio odslužio 2,5 godine zbog slanja pisma bombe minhenskom jugokonzulatu. Antun Kostić ubijen je u rano jutro, 9. listopada 1981. godine. Točno ovdje, na parkiralištu iza svog stana u Minhenu.
Potom je na red došao Mate Kolić, Hrvat iz Like, nastanjen u Parizu. Zajedno sa Kostićem, sa Nižićem, je pravilo jednu trojku, jezgru HRB-a u tome dijelu Europe. Agent UDBE Šime iz Splita je dojavio da je to najopasnija trojka Hrvatskog revolucionarnog bratstva u Europi i upravo radi toga su i likvidirani. Agent kodnog imena Šime već je prije operacije Kolić, pokazuju dokumenti, ubio trojicu borbenih emigranata. Antu Znaora, Josipa Krtalića i Ivana Tuksora. Svi su poginuli od autobombe. Isti rukopis. I toga kobnoga 19. listopada 1981. Kolić i njegova supruga Branka krenuli su na posao iz svoga pariškog predgrađa. Svakog jutra s prozora bi roditelje ispraćala tada maloljetna, 16-godišnja kći Kristina. Lakše ranjenu Branku u zadnji je čas spasio iz gorućeg vozila, izvukao, doslovce istrgnuo hrabri prolaznik. No Mati nije mogao pomoći. Vatra se rasplamsala. Koliću je bomba postavljena ispod mjesta vozača odnijela obje noge i ratnjela u trubu. No bio je još živ, izdahnuće od opekotina u strašnim mukama. Kći Kristina još je 1997. Državnom odvjetništvu u Hrvatskoj podnijela kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja ubojstva njezina oca. Dosad nikakav konkretni odgovor nije dobila. Nižić, Hercegovina. Kostić, Slavonija. Kolić, Lika. Četvrti HRB-ovac u nizu postitovskih žrtava bit će Zagrebčanin. Đuro Zagajski, javno minhenski automehaničar, u ilegali kurir. Klasična klopka, hitan poziv osobe od velikog povjerenja, a u stvari ubačenog agenta. U vrtu Fazana u Minhenu, u noći iz 26. na 27. ožujka 1983. godine, UDBA je Đuru Zagajskog namamila na sastanak. Ujutro je pronađeno mrtvo tijelo smrskane lubanje. Ubijen je tupim predmetom u potiljak. Mjesecima prije ubojstva Zagajskog, suradnik zagrebačke UDBE pod pseudonimom Karlo svojoj centrali dostavlja izvješća kako Zagajski priprema diverzantske akcije protiv Jugoslavije. Zagajski je kao kurir znao dostavljati oružje drugim revolucionarima, ali nikad nije izravno sudjelovao ni u jednoj nasilnoj akciji. No preuveličana dojava udbaša Karla bila je dovoljna da padne odluka o likvidaciji. Po tim kriterijima, 70. i 80. samo u Njemačkoj, jugoslavenska tajna služba ubila je čak 22 Hrvata. U njemačkoj pokrajini Bavarskoj i njezinom glavnom gradu Minhenu živio je veliki broj hrvatskih emigranata. Također je poznato da je u Minhenu UDBA i ubijala najviše. U strahu od državnih neprijatelja u neposrednoj blizini likvidirano je 8 hrvatskih emigranata. Ovdje, na hrvatskom groblju, kako se popularno naziva, i danas leže i Kostić i Nahid Kulenović i Mile Rukavina i mnoge druge spomenjane emigrantske žrtve. Posljednjih godina, budući da su umrli oni koji su skrbili za ovo groblje, preuzeo sam skrb. Nadam se da će posmrtni ostaci, kao i drugih naših Hrvata koji su prinešeni u Hrvatsku, biti prinešeni i oni. Valjda će se neka institucija u Hrvatskoj naći koja će uistinu znati vrednovati žrtvu i ljubav ovih ljudi koji su umrli, poginuli za Hrvatsku.
Stjepan Đureković, Vojvođanin iz Petrovaradina, možda je najpoznatije ime među Hrvatima ubijenima poslije Titove smrti. Direktor u INI, partizan, komunistički otpadnik. Njegov bijeg u Njemačku 82. snažno odjeknuo na zapadu. Za Beogradski vrh Stjepan Đureković sigurno je predstavljao preveliku opasnost. Jugoslavenska se tajna policija uznemirila. Čak je krivotvorila, otisnula i distribuirala cijeli jedan broj emigrantskih novina Nova Hrvatska. Glavni tekst, lažni intervju s Đurekovićem, po kojem on ispada kukavičje jaje, trostruki obavještajac. Analitičar UDBE Božidar Spasić tu psihološku operaciju izveo je diletantski, pa je njemačkoj policiji odmah bilo jasno o čemu se radi. Ja sam preduzeo određene mjere i izrazio negodovanje da objavljivanje takvih novina može samo da nam pogorša ugled, jer emigracija vidi prozirno da se tu radi o falsifikatu. Iseljeništvo nije nasjelo ni na ostale pokušaje kompromitacije. Primjerice da je Đureković prebjegao ne zbog hrvatstva, već pronevjere, milijuni dolara, 2 tankera nafte. Režimu je preostalo samo jedno, likvidirati ga. Njegova smrt u tom slučaju ne bi bila samo zbog Đurekovića samog, već i kao opomena svima onima koji bi se slučajno usudili krenuti njegovim stopama. Stjepan Đureković dobro je poznavao jugoslavensku komunističku nomenklaturu, no svejedno nije dobro procijenio upozorenja njemačke policije kako je jugoslavenski partijski vrh donio odluku o njegovoj likvidaciji. Pošteno rečeno, uljuljkao se. Iseljenički tisak trgao se za njegovim člancima, nadavao se intervjua zapadnim medijima. Prerastavši u ikonu, mislio je da ga se neće usuditi napasti, da će sve ostati na lošim propagandnim podvalama. Sredinom ljeta 1983. godine, zadnjih sati radnog tjedna, Stjepan Đureković parkirao je svoje vozilo točno na ovom mjestu. Mirno je ušetao do tiskare koja se nalazila u ovim ovdje garažama, ne bi li predao članak za novi broj Hrvatske države. No nije ni slutio da je upravo taj urednik, zapravo suradnik UDBE, koji je pripremio njegovo ubojstvo. Ime urednika Krunoslav, prezime Prates, kodno ime Steve, naziv operacije Dunav. Petak, 28. srpnja oko 17 sati. Gradić Wolfratshausen, 20 km od Minhena. Njemačka će policija utvrditi da su Đurekovića dočekala najmanje 2 ubojica. Prates im je preko posrednika dostavio ključ tiskare. Oho, nož, možeš da nam zatreba? Dobar. Premda je po republičkom ključu operaciju vodila Hrvatska UDBA, prekršeno je nepisano pravilo da svatko ubija svoje. Srbi Srbe, Hrvati Hrvate. Kao egzekutori angažirani su beogradski kriminalci na čelu sa Željkom Ražnjatovićem Arkanom. Njih je srpska služba od 70. nadalje sustavno koristila za specijalne zadatke, tako bar tvrdi Božidar Spasić. Njemačka istražna tijela, međutim, ne isključuju mogućnost da je priča o Arkanu samo dimna zavjesa, da bi se prikrili zbiljski počinitelji, po nekim naznakama agenti riječke UDBE. God bili ubojice, Đureković je dobio 5 metara. Dobio je, citirajmo policijsko izvješće, i neutvrđeni broj udaraca u glavu. Raskoljena mu je lubanja, za svaki slučaj.
Širokobriježanin Stanko Čolak, specijalni savjetnik Saveznog sekretara za unutrašnje poslove, sutradan je reportirao podsekretaru za bezbjednost, Beograđaninu Srđanu Andrejeviću, tadašnjem šefu Jugoslavenske tajne policije. Taj dan, ja kažem, sam se našao, to je bili jutarnji sati, kad je on došao kod podsekretara i iza mojih leđa je rekao: Srdane, sve je okej. Kaže on: šta okej? Kaže, ekipa je kompletna. Kratka opaska. Sintagma ekipa je kompletna znači da su svi počinitelji na sigurnome u Jugoslaviji. Srdan je na to reagovao: Bog te, i ustao je i pružio Stanku. Nije ništa rekao, nego mu je pružio ruku. Onako kao je, ja sad ne znam kako sam to shvatio, rekao neku vrstu, eto, da mu je laknuo ili da je nešto čestitao. Ubrzo se iz Njemačke u strahu odselio Đurekovićev sin Damir, no to ga neće spasiti. Calgary, Kanada, 87. Službeno počinio je suicid iz lovačke puške. Emigracija vjeruje da ga je ubila UDBA. Damir za života nije dočekao pravdu. 20 godina poslije ipak je osuđen Krunoslav Prates. Das Oberlandesgericht München hatte ihn, wie gesagt, zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Das Oberlandesgericht München erwähnt eine Vielzahl von Verantwortlichen. Mika Spiljak war demnach der Hauptinitiator. Er war 1983 Mitglied des kollegialen Staatspräsidiums und seit Mai 1983 dessen Präsident. An der Organisation des Mordes an Đureković waren, so sagt das Oberlandesgericht München, unter anderem Josip Perković und Zdravko Mustač beteiligt. Mustač je u inkriminirano doba bio zamjenik sekretara za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske, a Perković načelnik drugog protuemigrantskog odjela Republičke službe državne sigurnosti. Sie sind international zur Fahndung ausgeschrieben. Die Einzelheiten können Sie auf der Internetseite des Bayerischen Landeskriminalamtes nachlesen. Es sind übrigens auch Belohnungen für die Ergreifung der Gesuchten zugesagt. Miro Barešić 71. u Švedskoj ubio ambasadora Vladimira Rolovića. Osuđen je na doživotni zatvor. No ubrzo će revolucionarni emigranti oteti civilni švedski zrakoplov i ishoditi njegovo puštanje na slobodu. Šibenčanin Barešić, inače majstor borilačkih vještina, utočište će naći u Južnoj Americi. Postao trenerom specijalnih postrojbi Paragvajske vojske. Također, on je postao tjelohranitelj časnicima glavnog stožera, pa čak i samoga predsjednika Štresnera. Uskoro će pod novim imenom Toni Šarić dospjeti u Washington kao šef osiguranja Paragvajskog veleposlanstva. No, bit će razotkriven na tekvando kupu u Sjedinjenim Državama. Na kraju Jugoslavija, preko tih slika i video vrpce, doznala moje ime, što je nastalo veliki neugodnosti za Amerikance, pošto je Jugoslavija zatražila od Amerike kako sam ja mogao živjeti u Ameriki. Amerika je udovoljila svome komunističkom savezniku. Barešić je uhićen 80. godine i izručen Švedskoj na daljnje izdržavanje doživotne kazne. Uspio je zapravo baviti se politikom vrlo aktivno, tako da je iz toga zatvora pisao redovito članke u razne publikacije u inozemstvu, u emigraciji, davao redovito intervjue hrvatskim radiopostajama diljem svijeta, gdje god su naši ljudi bili. To je posebno iritiralo Crnogorca. Htjeli su osvetiti svoga narodnog heroja Vladimira Rolovića, pošto poto Barešića vidjeti mrtvog. No procedura se morala poštovati. Sada je umjesto Tita finalna instanca za odobravanje atentata bio Savezni savjet za zaštitu ustavnog poretka. U tom je kontekstu signifikantan jedan sastanak iz 85. Novo ustoličeni savezni sekretar za unutrašnje poslove Dobroslav Čulafić
žurno je pozvao podsekretara Andrejevića i visokog dužnosnika UDBE, čiji smo iskaz već više puta prenijeli. Pa smo se onda okupili da mi pomognete da riješim problem. Imam, ako ga imam, mislim da ćete vi biti upućeni u to. Mislim da ćete mi puno pomoći. Moji Crnogorci traže od mene da im odobrim akciju na Barišića Miru, na ubicu Rolovića. Oni traže da se kazni jer je u pitanju ambasadora. Čak šta više, narodni heroj. Ali u Švedskoj je već likvidiran ustaški imigrant Stipe Mikulić. Mislim, ne razumem šta hoće Crnogorci. Zar Rolović već nije osvećen? Crnogorci smatraju da je to za njih sitno. Oni hoće lično glavu ubice. Šta da rade? Državni sekretaru, to je u vašoj nadležnosti. Vi ste ovlašteni za takve akcije. Ali postoji određena procedura. Vjerojatno nam drug Dolanc to prenio. Ne, pa ništa mi nije objasnio, ništa. Evo ovako, imate ista ovlaštenja kao pređašnji sekretar Herljević, ali isto kao i on, za akciju morate da tražite saglasnost od Savjeta za zaštitu ustavnog poretka. Znači da tražim što prije sastanak u savjetu? Pa sad, nije baš tako prosto, mislim. Morate pre toga da se konsultujete sa republičkim sekretarom iz Republike iz koje dolazi meta koju predlažete. Dakle, u slučaju Barišića to je Hrvatska. Tako da morate da pošaljete upit Zagrebu bez obzira je li predlog o akciji iz Titograda ili recimo iz Beograda. Moram da se vratim Zagrebu. Tako je, morate. I kada rešite stvar s Republikom i kada dobijete dopuštenje od Saveznog savjeta, onda možete i smete da uključite mene ili bilo koga drugog za koga vi, republički sekretar, smatrate da je kvalifikovan za takve stvari. Hvala vam, druže podsekretare. Sada znam šta mi radite. Članove Savjeta za zaštitu ustavnog poretka po funkciji su učinili savezni ministri za unutrašnje i vanjske poslove te narodnu obranu, te predstavnici izvršnog biroa CKSKU i predsjedništva SFRJ. Isprava je Savjet želio udovoljiti crnogorskom zahtjevu. Egzekutor se tražio među kriminalcima u švedskom zatvoru. Ja sam imao slučaj da sam pročitao informaciju da se u Štokholmu jedan crnogorski, ne znam šta je, prezivao se, sjećam se, Đokić, Ratko, pred nekim hvali da on vrši pripreme za likvidaciju Barišića. A ja znam da je Barišić tada bio u zatvoru. I da je u tom kontekstu pomenuo da je u Štokholmu zbog toga boravio podsekretar crnogorski Vlado Keković. Od atentata se na kraju ipak odustalo zbog međunarodne javnosti. Nikola Štedul, predsjednik Hrvatskog državotvornog pokreta, neće biti te sreće. Savjet za zaštitu ustavnog poretka u njegovu se slučaju neće predomisliti. U emigraciji su postojale u osnovi 3 grupacije s različitim političkim mišljenjima i opredjeljenjima. Jedna je bila ona prva koja je zagovarala rehabilitaciju NDH, Pavelića i tog cijelog sustava, što smo smatrali da je osuđeno na propast već u samom početku. Druga je bila, koju smo mi zvali minimalistička ili treća jugoslavenska grupa, koja je zagovarala demokratizaciju Jugoslavije i u tomu je bila izdašno pomagana od stranih faktora na zapadu, osobito Sjedinjenih Američkih Država. A treća smo bili mi koji smo smatrali da je i jedno i drugo besmisleno i da se ne može na taj način ništa korisnoga ostvariti za Hrvatsku. HDP je baštinio ideje Brune Bušića, pomirba sinova partizana i ustaša, oslon na vlastite snage,
neutralnost između istoka i zapada. Borbenije zajedništvo mlađih generacija koje su se morale pripremati za ono što smo smatrali da će sigurno doći, a to je da se stvari neće riješiti bez rata. Udbin ubojica više je dana proučavao Štedulove navike, motrio njegovu kuću. Dan D, 20. listopada 88. Žrtva se tog jutra vraćala iz šetnje sa psom Pašom. Ja sam mislio da možda netko traži neku ulicu i zalutao, neki kupac, prodavač. I ja prišao u auto i sagnuo se da pitam što želi. On je baš u to vrijeme odvrtio šajbu. I samo što sam ga uspio vidjeti, kad je on podigao pištolj s prigušivačem i opalio 2 metka. Budući da je kuća bila tek 10 metara dalje, moja vrata, od kuće je bila 10 metara dalje, preko trave sam trebao propuzat i zaključio sam da moram nekako doći do vrata da, eto samo rečem, ženi i kćeri s Bogom. Ipak će preživjeti, zahvaljujući brzoj reakciji škotskih hirurga. Susjedi su policiju pak upozorili na sumnjivog tipa koji se proteklih dana zadržavao u ulici. Krenula je potraga. Atentator je uhićen u Londonu dok je izlazio iz zrakoplova. Imao je dokumente na ime švicarskog državljanina Rudolfa Lahodskog. Jim je Štedul malo prizdravio, odveden je na prepoznavanje. Na sudu je bilo 12 njih postrojeno, tamo dosta slični jedan drugove, ali odmah se ga prepoznao najviše po očima. Onda ga ona sutkinja istražna pita ime, a on na njemačku kaže i hajse Vinko Sidličić. Onda naravno mene su natrag u bolnicu, a njega u zatvor. Sindičićev pad izazvao je strku među jugoslavenskim tajnim službama. Pa vidiš li ti šta onaj uradi? Pa jesi vidio ti šta napravi? Pa kako se to može desiti? Kaže, Vinko Sindičić. A vidi kako promaši, kako glupost napravi ovdje. Na suđenju u Škotskoj Sindičić će uporno tvrditi da je cijeli slučaj najobičnija inscenacija britanske tajne službe. Kad je on zatvoren, prije suda, nakon ubojstva odmah, kad je zatvoren, on 6 mjeseci dok je bio u zatvoru, u pritvoru se može reći, da je Budimir Lončar dolazio tamo 2 puta u London, nastojeći njega osloboditi. On je tada bio ministar vanjskih poslova. Nije išlo, možda bi išlo da je to bio engleski sud, ali Škoti nisu htjeli ni čuti za to. Sindičić je osuđen na 15 godina robije. Atentat je trebao nositi snažnu simboličku poruku. Na temelju kasnijih saznanja, nakon što se to sve dogodilo, možemo sad reći sa sigurnošću da se atentat na mene planirao točno 10 godina nakon ubojstva Brune Bušića. Dakle, je 16.10.88. Ali stjecajem okolnosti koje su se tada dogodile, gdje su dvojica njihove agenata izručeni natrag u Jugoslaviju nakon što su sletjeli u Glasgow na aerodrom. To se nije moglo organizirati taj dan, nego se dogodilo 4 dana kasnije, dakle 20. listopada 88.
Jugoslavija se već raspadala, a obračun jugoslavenskih tajnih službi s hrvatskom političkom emigracijom još je trajao. Više od 4 desetljeća nakon prvih likvidacija. Ubijeno je 69 hrvatskih emigranata, a u 24 slučaja preživjeli su atentat s manjim ili većim ozljedama. 5 su oteti i do danas se ne zna njihova sudbina. 3 su nasilno dovedeni u Jugoslaviju gdje su osuđeni na dugogodišnju robiju. U 4 navrata žrtve su se uspjele oduprijeti pokušaju udbinih agenata da ih otmu. Najugledniji listovi New York Times, Allgemeine Zeitung, Spiegel osudili su, kako su oni pisali, ovu Titovu metodologiju razračuna sa hrvatskim emigrantima i uspoređivali su sa istom metodologijom Gaddafija koji je ubio svega nekoliko svojih protivnika u Njemačkoj. U istom razdoblju ekstremni emigranti diljem svijeta likvidirali su 3 diplomata, 11 agenata ili suradnika tajnih službi. Njih 13 preživjela su pak atentate. Osim toga, hrvatski revolucionari ili teroristi, kako ih tko naziva, izveli su više od 40 diverzija na diplomatska, trgovinska ili kulturna predstavništva u inozemstvu. Brojke ne obuhvaćaju akcije u Jugoslaviji. Većina izvršitelja kaznenih dijela iz krugova, odnosno emigrantskih krugova, izvedena su pred sudove zemalja u kojima su živjeli. Nekolicina njih osuđena je čak na doživotne zatvorske kazne, a ostali zajedno na više 100 godina zatvora. Na zapadu su udbini počinitelji procesuirani pak u samo 5 slučajeva, od čega 4 u Njemačkoj, no to ne znači da kileri, koji su izbjegli ruci pravde, imaju miran san. Verjähren Mordfälle nicht. Bei uns wird der Mord ständig weiterverfolgt und auch wenn der Täter sich im Ausland befindet. Auch in den Fällen der Straftaten, die zum Nachteil von ehemaligen jugoslawischen, jetzt kroatischen Staatsbürgern in der Bundesrepublik verübt wurden, verjähren diese Taten nicht und sie werden mit aller Intensität auch weiterhin verfolgt. Für Mord sieht Paragraph 211 des deutschen Strafgesetzbuches eine lebenslange Freiheitsstrafe vor. Diese Taten verjähren nach deutschem Recht nicht. Hrvatsko pravosuđe, recimo to tako, nije sustavnije istraživalo atentate u izvedbi tajne službe. Oberlandesgericht München hat in seinem Urteil gegen Prates Ausführungen zum Umgang kroatischer Stellen mit deutschen Rechtshilfeersuchen gemacht. Demnach wurden Ersuchen um richterliche Vernehmung von Zeugen nicht beantwortet. Nachfragen der deutschen Botschaft blieben ohne Reaktion. Den Feststellungen des Oberlandesgerichts München ist aus Sicht der Bundesanwaltschaft nichts hinzuzufügen. U domovini još nitko nije osuđen za ubojstva hrvatskih emigranata. Procesuiran je jedan jedini slučaj, onaj Brune Bušića. U njemu je Vinko Sindičić oslobođen optužbe. Potkraj 80-ih tajne su službe ostale jugoslavenske samo po pridjevu. Rasparale su se po nacionalnom šavu. Slobodan Milošević. Srpski unitaristički usmjereni obavještajci većinom se uprežu u njegova kola. Krimosi vezani za službu dobivaju zadatke iz domene specijalnog rata, kao predigre agresiji. Tako Arkan okuplja navijače Crvene zvezde pod parolom Delije, Delije, u nama je spas, Milošević navija za nas. Pod njegovim će vodstvom 90. godine izazvati izgred na Maksimiru. Datum 13. svibnja ili ti maja, upravo na Dan državne bezbednosti. U vrijeme produbljavanja jugoslavenske krize 1990. godine Arkan je također naoružavao Srbe u Hrvatskoj. Nakon što ga je hrvatska policija uhitila u dvoru na Uni, njegovi moćni zaštitnici su znali što bi značilo ako bi on progovorio,
te su se pobrinuli da se on pusti iz zatvora prije pravomoćnosti presude. Arkan je suđen za krivična djela, nošenje ne znam čega, oružja ili beznačajnih stvari. Nije Arkan suđen kao čovjek, ono što mi poslije znamo o Arkanu. On je suđen, ne znam, par mjeseci, a po zakonu, ako ste suđeni sa takvom kaznom, mislim da se radilo o 7 mjeseci, pušta se ga iz zatvora do čekanja drugostepenog postupka, drugostepene presude. On je iskoristio puštenje tada na osnovu tog zakona, jer je blago kažnjen, pušten je na slobodu i iskoristio taj moment da kaže, da zbriše sa tog prostora. Vrativši se u otadžbinu po nalogu glavnoga srpskog bezbednjaka Jovice Stanišića, Arkan ustrojava srpsku dobrovoljačku gardu. On je trag ostavio i u istočnoj Slavoniji, posebice tijekom opsade Vukovara, nakon toga na okupiranim hrvatskim područjima u takozvanoj Krajini, potom u Bosni i Hercegovini, na koncu na Kosovu. Sve srpske paravojne formacije izvanbračna su, ali tetošena djeca UDBE. Svi ti razni beli orlovi, šešeljevci, gardisti, borci kapetana Dragana imaju isti zadatak. Činiti ono što ne smije regularna armija, koja se pred svijetom još predstavlja kao narodno-jugoslavenska. Cijelo vrijeme i Arkan i njegova garda bili su neprekidno pod nadzorom Miloševićeve tajne policije. Ispočetka su četnici, kako se često zbirno i pojednostavljeno nazivaju te formacije, naoružavali i podjarivali srpske civile. Miloševićeva velikosrpska politika nacionalno je razbudila hrvatske udbaše i vojne obavještajce. Ubila im svaku iluziju o opstanku bivše države kao kako tako ravnopravne zajednice naroda. Mi smo učestvovali u rušenju te Jugoslavije, ali više to nije bila Titova Jugoslavija. Mnogi su stali uz Tuđmana koji će oživotvoriti, bar za vrijeme obrambenog rata, stratešku zamisao o nacionalnoj pomirbi. Dio bivših udbaša svakako iskreno se preobratio. Znate ko je stvorio ovu državu? Partizani. Pazite, Tuđman, nosilac partizanske spomenice. Bilandžić, potpredsjednik države, nosilac partizanske spomenice. Manolić, nosilac partizanske spomenice. Boljkovac, nosilac partizanske spomenice. Šta ćete? Sve partizani. Drugi su se, međutim, tu našli iz interesa. Službe, bez obzira koliko nacionalne ili anacionalne, nisu mogle biti ravnodušne u ovom procesu. Za njih je bilo vrlo važno da ih niko ništa ne pita. Da oni mogu mirno nastaviti, živjeti i da se ne nađu odjednom pred nekim tribunalom i da odgovaraju za stanovite djelatnosti. No fenomen se ne može reducirati na amnestiju za sudjelovanje u represivnom aparatu totalitarne komunističke vlasti. Analitičari, ali i svjedoci vremena, naglašavaju da se UDBA planski uključila u proces stvaranja novih država kako bi zadržala moć. Procjenjuju da komunizam pada. Čak procjenjuju, pa i CIA, ne samo Amerikanci, nego i ovdje, da se Jugoslavija neće održati. I dolazi do, ja bih rekao, jedne nove strategije. Nova strategija je da se trebaju ubaciti u novi sistem i uzeti pozicije u novom sistemu. I vi imate situaciju da je nakon sloma komunizma u Rusiji KGB preuzeo i operativno sve funkcije u državi. Da je to isto napravljeno u Bugarskoj, Rumunjskoj i drugim socijalističkim zemljama, ali imate situaciju i u Hrvatskoj. Hrvatske obavještajne službe sa svim kadrovima, i starim i novim koji su bili regrutani, svrstala se iza Tuđmanove politike, pomirbe prije svega, a onda i kreiranje hrvatske politike. Nije dovoljno samo srušiti jedan sustav, nego moraš onda ponuditi što ti želiš. Mi smo istakli kao našu parolu da
na pomirbi možemo graditi suverenu državu Hrvatsku. Hrvatski se komunisti sami nisu mogli suprotstaviti Miloševiću, pa su zaključili da pod svojim nadzorom moraju mobilizirati šire nacionalne snage. Naravno, ti planovi su uključivali i daljnje zadržavanje njihove vlasti. U tom smislu nekakva demokratizacija bila je očekivana, bila je nužno potrebna, ali samo u svrhu kontrolirane uspostave višestranačja. Za partnera u domovinskoj opoziciji izabran je Franjo Tuđman. Em je Titov general, antifašist. Em je preko pokojnog Brune Bušića stekao dobre veze u emigraciji. Ja mislim da je Franjo Tuđman projekt Mike Špiljaka. I da je on zapravo tranzicijska osoba koja bi osigurala njima status koji su imali. Naime, on je puno prije svih nas imao putovnicu, putovao po svijetu i tako dalje. Mi smo svi dobili tek 90. godina putovnice. Nitko od nas nimao. Kako je on imao, mi ne? Tuđmanu je naime Republička centrala službe državne sigurnosti još 87. izdala putne isprave, daleko prije nego li Čičku, Budiši, Paradžiku, Marku Veselici. Iskoristivši startnu prednost, Tuđman je već te iste godine posjetio hrvatske iseljenike u Americi i Kanadi. Dođe period kad vi morate dobiti tu putovnicu. Kad postajete građanin kojeg se više ne gleda sa stajališta neprijateljskog, nego sa stajališta jedne opcije koja je moguća da se ostvari. Neki obavještajci tvrde da je snimljen razgovor u kom je bivši šef partije u Hrvatskoj Mika Špiljak poručio Tuđmanu: Franjo, mi ne možemo izaći na kraj s Miloševićem, dolazi tvoje vrijeme. Tuđman je, reći će mnogi njegovi suradnici, proniknuo u plan partijske nomenklature, no prihvatio je igru smatrajući je jedinim načinom da se Hrvatska obrani i vjerujući da će na kraju pobijediti u tom nadmudrivanju. To je čak na neki način bila i odluka Tuđmana, koji je rekao ja ih moram dobiti za sebe, ne protiv sebe. I on je iskoristio tu njihovu procjenu da se oni pokušavaju spašavati tako da postaju borci za novi sustav. Tuđman nije pomišljao na lustraciju, no istodobno je, mimo plana komunista, pazio da ograniči moć starih struktura. On je rekao, ja ću praviti ravnotežu, Sabor, općinske skupštine je ovo dao je hrvatskim nacionalistima, dao je Đodanu i drugima da drže vatrene govore. Vladu je dao bivšim komunistima, menadžerima i profesorima. Policiju je dao bivšim udbašima, a u vojsci je dao značajno mjesto bivšim kosovcima i generalima JNA. I pravio je, a s druge strane doveo je nešto iz emigracije, pa je stvorio jedan široki front od udbaša do ustaša. Ja sam čak potpuno pristao na zahtjev Franje Tuđmana, doktora Franje Tuđmana, da ja idem raditi zajedno sa Perkovićem. On je bio tada u Ministarstvu obrane. Da ja idem s njim raditi zajedno s njim u dogovoru na nabavci naoružanja. Šušaj je bio sa mnom kad mi on to rekao. Ja kažem, gospodine predsjedniče, pa za Perkovića se sumnja da je on bio upetljan u ubojstva vani. Emigranata. Ja tada još nisam znao da je on bio izravno upetljan u ovo atentat na mene. Tek sam kasnije to saznao. A on mi je samo rekao, pusti to sada, to ćemo rješavati poslije rata. Pomirba,
makar nerijetko i hinjena, bila je nužna radi obrane od srpske agresije i pobjede u ratu. Jedan put mi je Franjo Tuđman rekao da se država ne gradi sa intelektualcima i sa pjesnicima, nego sa ljudima koji znaju svoj posao. I on je bio u pravu. On je bio u pravu. Sa ciničnog stajališta države. Ja o obavještajnim službama nisam ništa znao. Ali Perković je znao. To ne bi bilo moguće bez čovjeka koji bi se stavio na čelo, imao viziju i znao povest narodu. Tada se hrvatskom narodu događa Franjo Tuđman, bez kojega bi vjerovatno povijest drugačije izgledala. Igra nadmudrivanja između starih i novih struktura čini se i danas traje. Nitko razuman, ni jednima ni drugima neće osporiti njihov doprinos hrvatskoj slobodi. No ta kompleksna i uzbudljiva tema zaslužuje zaseban dokumentarni serijal. Slijedi na Prvom.